To vam je poželeo predsjednik Skupštine opštine Lajkovac, a sada ćemo ugostiti zamenika predsjednika opštine Lajkovac, gospodina Obrada Milutinovića. Znam kako se gospodin zove, no za svaki slučaj ja da proverim, da ne pogrešim. Gospodine Milutinoviću, dobar dan, dobrodošli u finalno izdanje emisije Sve u 16 za 2020. godinu. Dobar dan i vama, hvala na pozivu. 2020. nas je istrošila, potrošila, umorila, premorila, no bila je godina velikih izazova, godina krize. O tome ćemo malo kasnije, ali hajde da kažemo, odnosno da pomenemo ono što je najsvežije, što se tiče prosto budućnosti svih onih koji žive u Lajkovcu, a to je poslednja sednica Skupštine na kojoj je usvojen budžet za 2021. godinu, prema kome će opština Lajkovac raspolagati sredstvima u visini od tek oko 1,7 milijardi dinara. 916 miliona. 916 miliona plus preneta sredstva, znači milijardu i 7 miliona. Tako. Ništa, što kaže, po pitanju budžeta trudili smo se da, što kaže, obaveze koje su nam ostale iz 2020. godine realizovat ćemo u 2021. Također naš budžet planira neke investicije koje se tiče same bezbednosti u saobraćaju. Planirana je postavljanje 2 kamere na ulasku i izlasku iz Lajkovca. Te 2 kamere merit će prosječnu brzinu, odnosno pratit će ograničenja. Dakle, kroz ulicu Vojvode Mišića, kroz ovu glavnu, koja je sama deo regionalnog puta, ali tako? Tako je. Ono što je planirano je postavljena ta 2 radara koji će biti u poziciji, recimo, gde se nalazi sadašnja Bindija i na izlasku preko puta Pepeljevačke rampe. Ta 2 radara će kontrolisati brzinu. Pored, da kažem, te 2 kamere koje će kontrolisati, bit će postavljeno još 14 kamera na različitim mjestima u samom centru Lajkovca i naravno na bitnim saobraćajnicama. Hoće li one meriti brzinu ili će evidentirati? Ne, one će samo poslužiti kao monitoring, odnosno nadzor šta se dešava na tim raskrsnicama. Da, ukoliko ne da Bože dođe do neželjenih situacija ili zna se zašto se te kamere postavljaju obično. Ukoliko dođe, da, bezbednostni aspekt je u pitanju, ukoliko dođe ne da Bože do neke krađe, pokriva se samim tim kamerama se pokrivaju svi izlazi iz grada i moći će da se olakša posao policiji ukoliko ne da Bože dođe do nečega. Ono što smo mnogo puta čuli jeste da te kamere koštaju mnogo, ali da će se njihova ugradnja naplatom upravo kazni višestruko isplatiti i već bi trebalo da se isplati, recimo, kako su vaše kolege iz opštine rekle, u prvih godinu dana. Što kaže, sa stanovišta, da kažem, građana i meštana, ja se nadam da se nikad neće isplatiti. Iz razloga da građani ne plaćaju prekršaje. Drugim rečima, ne da ne plaćaju prekršaje, nego da ne prave prekršaje. Svi imaju u cilju da bezbednost dece, bezbednost i osnovaca, predškolaca bude na visokom nivou. Ali smo svedoci toga da ljudi prosto voze nepropisnom brzinom koja nije dozvoljena, dakle, ovde, nažalost. Složit ću se sa vama da bi trebalo svi da vodimo računa u saobraćaju i da ne bi trebalo ni jedna kazna, odnosno ni jedan, ukoliko se prekršaj ne pravi, ne treba ni biti shodno tome nije evidentiran, ali... Tako je. Ono što smo još razmišljali, mada je to još uvijek ostalo samo u procesu razmišljanja, deo Ibarske magistrale koji pripada teritoriji opštine Lajkovac također može biti pokriven, ali to je za sad ostalo sve na nivou razmišljanja, tako da taj deo nije ušao u ovaj projekat, odnosno u ovu realizaciju u prvoj godini. A i policija je stalno u ćelijama, tako da nemate potrebu za time. U suštini imamo deo koji je ograničen sa 50 blizu osnovne škole u ćelijama, odnosno isturenog odalenja Osnovna škola Mile Dubljević, dobro? Tako je. Tu je ograničenje 50, ono što smo svesni da tu niko ne poštuje tu brzinu 50, to je inače deo iza OMV pumpe prema Ljiku. Da, krivina sama. Tako je. Dobro. Što se saobraćaja tiče, u planu je izgradnja parkinga, ali tako? Trenutno smo u procesu projektovanja parkinga na delu između autobuske stanice, silosa i same železničke stanice. Taj deo smo osmislili za parkiranje. Također i deo koji se nalazi u produžetku od same železničke stanice prema spoljnoj stanici, prema podzemnom prolazu, pešačkom prolazu, da se proširi, odnosno da se
taj parking, da kažem, osveži i privede namjeni. Razmišljate li i dalje o uplati, odnosno o naplati parkiranja, odnosno naplati usluge parkiranja u Lajkovcu, pošto je Lajkovac poznat po tome kao parking free zona? Dakle, i svi oni koji dolaze upravo u ovu televiziju, tu moram da kažem, a sa strane su, dao Bog, pokrivamo, dakle, i našim signalom, odnosno naš program se prosto prati i u Lazarevcu i većina zapravo gostiju nam dolazi iz Lazarevca i svi koji pitaju, prvo pitanje koje postavljaju kada dođu jeste li se parking plaća ovde? Za sada nismo razmišljali o toj opciji. Naravno, može ta opcija da dođe u toku godine, odnosno kada se završi projektovanje, da vidimo koliko će to biti potrebno sredstava da se opredeli za projektovanje, odnosno za izvođenje, samo izvođenje parkinga. Vidjet ćemo, ne znam. Za sada ne. Dobro. Što se tiče ostalih planova, dakle, ono što se radi godinama i što bi konačno u ovoj godini, odnosno u godini pred nama trebalo da prosto bude stavljeno u upotrebu, jeste i zatvoreni bazen. Tako je. U toku jučerašnjeg dana smo imali, da kažem, fizički toplu probu. Ta topla proba se odnosila na samu kotlarnicu, na isprobavanje, odnosno ispitivanje kotlova, ispitivanje samih veza cevovoda. Uspešno je prošla, ljudi nisu imali problem. Ono što se očekuje u narednih mjesec dana da će biti kotlarnica finalizovana, odnosno da će biti u potpunosti završena, da će biti spremna za upotrebu. Ono što nama ostaje, znači po usvajanju plana javnih nabavki, da vidimo ko će upravljati i ko će gazdovati samim bazenom. Bilo je reči da će biti predat na upravljanje Ustanovi za sport i omladinu? Tako je. Znači, bit će predat Ustanovi za sport i omladinu, međutim nisam siguran zbog kadrovske strukture da li ćemo uspjeti da nađemo radnike, šta ćemo i kako ćemo po tom pitanju. Verovatno će ići neka nabavka, javna nabavka za ko će da gazduje time. Dobro, kako će još biti utrošen budžet? Odnosno, znaju li se sad neke smernice? Pa, ono što je trenutno poznato, mislim da je negdje oko 40 miliona će nas koštati održavanje bazena, uključujući hemiju, električnu energiju i pelet. Naravno, plus naravno plate radnika, gdje smo negdje planirali između 15 do 17 radnika da pokrije kompletno i mašinski deo koji se odnosi na kotlarnicu i sam prostor bazena. Što se tiče ulaganja u putnu infrastrukturu, znamo da je budžet nešto manji i skromniji, dakle i da su neka sredstva od zaštite životne sredine više ne idu direktno u opštinu, u opštinsku kasu, već opština mora, već to ide u kasu Ministarstva za zaštitu životne sredine, pa opština treba projektima da aplicira za određena sredstva. Tako je. Nekada smo imali 130 miliona na raspolaganju od Fonda za ekologiju, međutim to je sad svedeno na nekih 1,5 miliona dinara. Vi sami znate, 130 u odnosu na 1,5 miliona dinara, da ne komentarišemo, ali okej, šta je, to je. Trudit ćemo se da ono što možemo da uradimo, da završimo, da isprojektujemo da građanima, ne samo meštanima Lajkovec i građanima prigradskih sela, odnosno meštanima koji se nalaze u sklopu opštine Lajkovac, da putnu infrastrukturu koliko toliko revitalizujemo, da ljudi imaju bolje pristupne puteve, što parcelama, što kućama, dvorištima, vikendicama. Ajmo najpre kućama. S tim u vezi i pitanje, dakle, tokom ove godine bilo je zabeležena, odnosno evidentirana je dobra saradnja na relaciji Vlada Srbije, resorno ministarstvo i opština Lajkovac po pitanju izgradnje putne infrastrukture. Šta se dešava u ovoj godini? Nažalost, što kaže, bile su tu ugovoreni neki putevi. Ponovo kažem, nažalost, COVID-19 je nešto usporio, neka sredstva su bila stopirana. Ono što smo skoro imali pre nekih 10 dana bio je drugi sloj asfalta koji se postavljao na deonici Jabučje, Milanovića rampa ili deo od Skobalja do Milanovića rampe. To je također investicija koja je odrađena preko Štrabaka i ugovorena čak, što kaže, početkom godine. Po pitanju ostalih dešavanja sve je stopirano. Također ono što imamo neko pozitivno mišljenje da će to biti urađeno u nekom skorijem periodu jeste revitalizacija puta Slovac-Ćelije
i revitalizacija puta Lajkovac-Ruklada, odnosno Ruklada, ukrštanje između puta Slovac-Ub i naravno Lajkovac-Ruklada. To bi trebala da investira Republika, odnosno Srbija putevi, cifra koja se pominje negdje oko 900 miliona dinara za oba puta. Dobro, sad što se tiče putne infrastrukture, kada sam vas to pitao, da li postoji možda sada, možda u ovom trenutku, dakle, da znate gde treba da kucate, na koja vrata, dakle, za neki put, odnosno za neku prioritetnu deonicu puta? Pa uglavnom to u saradnji sa ljudima iz lokalne samouprave, odnosno sa odelenjem za komunalne, stambene i građevinske poslove. Sa njima smo u kontaktu i ljudi prate oglase, prate dešavanje. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Lajkovac, direktor preduzeća Gradska čistoća izneo je plan i program rada za 2021. godinu, pa bi shodno tome održavanje javne rasvete trebalo, održavanjem zapravo javne rasvete na teritoriji opštine Lajkovac trebalo da se bavi upravo Gradska čistoća. Kakva je bila praksa do sada? Tako je. Praksa do sada je bilo da mi raspišemo javnu nabavku po nekom od osnova i da tražimo jednostavno podizvođača koji bi, odnosno da kažem izvođača, ne podizvođača, koji bi održavao tu uličnu rasvetu. Imali smo do sada, do 25. decembra, izvođač koji je održavao uličnu rasvetu bio je procesor. Što kaže, od nove godine skupštinskom odlukom dodeljeno je, da kažem, gazdovanje ili održavanje javne rasvete našem komunalnom preduzeću. Oni su u posljednjem kvartalu, odnosno u, da kažem, decembru 2020. godine ušli u proces nabavke korpe, odnosno kamiona sa korpom, gde se oni, da kažem, prilagođavaju, odnosno opremaju za tu dodatnu delatnost. Dobro, na taj način pretpostavljam da će biti ostvarene određene uštede u budžetu opštine Lajkovac, odnosno da će određena sredstva pripasti i komunalnom preduzeću samim tim. Tako je. Dobro. Štab zimske službe nedavno je zasedao, dakle usvojen je plan i program rada, kažu da svega ima dovoljno. Tako je. Na deponiji Gradske čistoće, odnosno na deponiji javnog komunalnog preduzeća ima dovoljno soli, ima dovoljno peska za 30 dana koliko planiramo. Naravno, u narednom periodu, ako bude bilo potrebe, mi ćemo te zalihe povećati, naravno shodno svim vremenskim uslovima. Dobro, za sad nema ozbiljnijih najavljenih padavina, a kako nam je rekao koordinator štaba za vanredne situacije, odnosno štaba zimske službe, gospodin Branko Ivanović, dakle 6 mašina biće u pogonu i samo se čeka prvi sneg. Dakle, da ima i soli i rizla dovoljno i nafte koja je naravno neophodna za te iste mašine. Sad, ono o čemu bi također trebalo da pričamo, nažalost, mi se trudimo, ja sam se bukvalno htio potruditi da izbegnemo temu COVID-19 tokom ove emisije, ali neizbežno je. Dakle, blizu, hajde da kažem blizu, ja mislim da ta cifra nije prekoračena, ali hajde blizu 1000 ljudi sa teritorije opštine Lajkovac imala je kontakt sa COVID-19. Kakva je sada situacija u smislu, da li se paze, pridržavaju? Ja se nadam da smo na neki način malo stopirali širenje, da kažem, epidemije, odnosno pandemije COVID-19. Nadam se da ovi novogodišnji i praznici, odnosno novogodišnje raspoloženje i božićni praznici neće uticati na povećanje broja zaraženih na teritoriji opštine Lajkovac. I stoga savjetujem građane da budu maksimalno oprezni i da se čuvaju. Dobro. Ali pretpostavljam da poznajete nekoga, dakle svi znamo nekoga ko je preležao ili imao nekoga ko je preležao. Ste vi možda preležali COVID-19? Ne, ja sam imao kontakt sa šurakom koji je bio pozitivan. Dobro, evo recite kako je on prošao, evo mislim da nismo imali do sada u emisiji. Kakvi su bili simptomi? Je li to bio blaži oblik? Pa u suštini to jedan dan temperatura i posle toga ništa, malo onako nos začepljen, bez nekog preteranog kašlja, ništa.
Ali dobro, to su blaži simptomi i svako to individualno podnosi da prosto ljudi su svesni toga, dakle da treba, nadam se da su svesni toga da treba da se čuvaju i da se paze. Gospodine Milutinoviću, koje su onako neke vaše lične želje za 2021. godinu? Pa, moje lične želje da poželimo osnovcima i srednjoškolcima... Kažem lične. Lične, poslije ćemo na profesionalne. Dobro? Lične, naravno, što kaže da dovršimo započetu rekonstrukciju srednje škole 17. septembar koju već očekujemo u prvom kvartalu 2021. godine, da srednjoškolce, da kažem, vratimo u školske klupe, naravno ukoliko sama pandemija dozvoli povratak učenika u klupe. Šta da poželim? Dobro, lično zdravlje pretpostavljam da vam je prioritet kako vaše, tako i osoba kojima ste okruženi. Sad, pored te škole, koje su još lične želje na profesionalnom planu? Da planove koje smo planirali za 2021. godinu, što kaže opština Lajkovac, realizuje i da ono što smo obećali građanima u 2020. ostvarimo u 2021. Hvala mnogo na vremenu odvojenom za sve u 16, upravo ovog 31. decembra. Ništa, ja se zahvaljujem vama još jednom na pozivu. Želim da čestitam novogodišnje i božićne praznike svim građanima opštine Lajkovac, da im poželim puno uspeha, zdravlja, sreće i ljubavi i vidimo se u 2021. Pozdrav! A čestitke dolaze i sa Lazarevačke adrese.